سلا بینرین خوشتویین کرساته ایرو میوانه می نویسکار هلبستوان لکولینمان برز شیامازیه ورنمی به هفر بناس. شیامازی نویسکارێکی کوردە کو di sala 1960 de li gundê Kofraga Şimrexa bi sermêrdînê ve hatiye dinyayê. Şiamazî ji sala 1993 û vir ve bi Kurdî dinivîsîne. Ji wê salê û heta niha gelek helbest kurte çîrok nivîsandine û pirtûkên wî hene û li ser zargotinên Kurdî jî kitêba wî heye û xebatan dike. Şiamazî di heman demê de 25 salan di daîreyên mîna îdareya herêmiya Mêrdînê û di şaredariya Şemrexê de xebitiye û malnişîn bûye. 5 zarokîn wî hene û li navenda Mêrdînê û Stenbolê jiyana xwe berdewam dike. سلاو بینرین خوشتویین کرساته هندی ساب خیراتن برنامه me. Ez bêjim tu jî bi xêratî helbestvan nivîskar lêkolînman birêz Şiamazî tu çawanî baş î? Spas sağ hûn jî bi xêratin spas. Bi dîtina wan baş bû. Belê em jî gelekî baş bûn spas dikin. Belê birêz Şiamazî em ê derheqê kar û berhemên te de bipeyvin lê berê em dixwazin cenaba te binasin. Tu dikarî em dizanin ku tu ji Mêrdînê tu dikarî hinek qala xwe qala Mêrdînê û qala zarokatiya xwe bikî ji me re? Yani bi rastî dixwazim temaşevan hinekî ne bi şexs lê hinekî bi berheman nivîskaran nas bikin. Ew tiştekî hîn birûmettir e dema ku temaşevan berhemê nivîskarekî bixwîne û bi wî awayî wan nas bike. Ji nivîskarekî ji wê ciwanekî re dibe hîn şanaziyek mezin. Lê ji ber ku televizyona we heta na beşdarî bernameya wan nebûne dixwazim hinekî basa xwe bikim. Ez ji ber ku ev bername em Kurdê me nasî hevdû dikin û gerem kesayetiya wan jî pirtûkên te dikarin bigirin û bixwînin lê kesayetiya te nikarin binasin ancak bi televizyonê nefsa em dikarin te bidinin nasî. Baş baştir e. Ji Mêrdînê ez ji Mêrdînê me ji Mêrdîn Şemrex Kufragê gundekî Şemrexê Kufragê. Hinekî zû em ji gund derketin di nehsaliya xwe de ji gundê Kufragê em derketin. Belê tenê dengê xwe tu dikarî hinekî dê nêzîkî 30 salî em Şemrex man. Şemrex navçeyeke Mêrdînê mazî da hangi. Dûre tabii ji ber kar ez hatim Mêrdînê. Mêrdînê Ezexê jî navçeyeke Şirnexê salekê ji wê derê mam. Nêzîkî 20 sala jî li Mêrdînê ez jiyam ji ber karê xwe. Em nû hatine Stenbolê ev 3 salê min wan ew jî ji ber pêdiviyekî malbatî em hatin Stenbolê. Zaroktiya me tabii zaroktiya nifşê wekî nifşê bi emir nifşê me hema ê Kurda giş wek hevin di jiyaneke xizaniyê de derbas bû. Jiyaneke gundê Kufragê gundê Kurda ku hema wek hevin. Çiqa xizanî jî bi zarokatiyê li gund ez vê baş derbas bi nefsa. Yani tabii baş derbas bi ji ber ku haya me re tiştekî ji jiyana kambax tune hinekî. Yani tenê zarok demak ku heta 10-15 saliya xwe ku bi dunyayê nahezin yan jî çi bibêjin bi ew kambaxiya dunyayê nahezin hemî kêf û şahî û xweşî yani lîstin ew tiştana di jiyana zarokî de heye ji ber wê yekê jî pir heqûs ew aliyê neyînî ê jiyanê di zaroktî de tune. Dema ku mirov jiyana xwe behsa jiyana xwe jî jiyana çûyî bike jî bi rastî ew zaroktiya kêfxweşiya zarokê tê bîra me re helbet. Li gund jî gundê me jî bixwe jî bîra te li gund em bêjin ji gund zêdetir çi tê bîra te? Ya bi rastî li gund lîstin tê bîra me re yan lîstika zarokatiyê tê bîra me. Mesela li gundê me golek hebû gola çêkirî yani li gelek gundê Kurdistanê ew golê ku ji bo avê ve xwe ji bo ew tê bîra me ku me li dora wê dilîst li dora wê mêrg û çîmenek hebû ku çîmena biharî
ام دچون لسر وان چیملا ناوان نفله د کومه دلیستن او ام پشتی و لیستنی کو ام دچو دکتن آواوی گوله مثلا ام دوی گوله ده از هینی آفجانیه بود یعنی کو زاروکتی آمده کو یکی کو زاروکه کو او گول در باس بکره او کیفه که پرخوش يعني وقت عازمونه كده بسرد كاتن دماكم او بافجانيه او جول درباس تكر عاليه دن ولی تذکری هنگ قلم مالبات خو بکی چیا مازی جمالبات که چواته اوجی خوندن نویسکارن يعني طبعا ايه خوندن دمالباتا بچوك كو ام ببيجن ديامنو باوي من نخوندو باوي من هنا كي ملتي خوندو ملتيا اولداري خوندو اوجي نت تام ملايكو لي ديامن قد دبستان نخوندو خوندو نويساندنا ويجي تنبو مالباتا هنا كي فرحتر هنا كي مالباتك اولدار بو هنا كي جمرفت كان بيجي قرتي يعني جي دنيا قرتي طبعا يعني الشمرخ بخوجي جي كي كو نا لسر كو مزن كو تكلياي باش بالدنيا تشبه هنا كي جوي او يجي مروفين ويدري قش هنا كي ام تشاب فيجن هنا كي قرتي تي حسب دمال باتا مده نویسکار طبی تانی ازم يعني لي براي من ام چار براي من هر چارجي دبستان خوندن مكتب خوندن زانيگه خوندن او جي از باور وي درمجي قلك كيمن كسين خونده از بهم قلك كيم درت كتاي جبركو درفتنا بو درمي مكتبتنا بو دولة مكتب وما مستنتاني يقول يعني مرف دكانه بيجي جبركو باوي من رومتا خوندن عربي قرتو او رومت قرتو يعني خوندن چقاسي برومته هنا كي بلكي جبرويه كيجي امدان خوندن جبركو مالباتا ما يفرح بركس د ناوا مده ناوي مالباته د خونده تننه ام هر چار برا و خوشکام جي هو خوشکام یک تنه نخون مکتب ادجي دبستان سرتاي خون او جبر جواكي يعني جواكي بلي تا لكل مكتب خوند حتى كان سال ياخذ تو حتى سي سال تشتكي وسات شغل الميرديني بوي نفسه حتى سي سالي ما شمرخ الميرديني طبعا حتى نه سالي عملوا جنبون دو سه سالا ما دبستان سرتاي لجندي كفراغي ما خان تشتكي دنجي كو الفي دري دهات بيرامن كفراغي گوندكي يكي دنگبيش كبر نافدار جي جوي دري دركتي فاضلي كفراغي جيرد بيج في دري ويجي بير بينن پشتي 9 ساليه خو پشتي 10 ساليه خو اماتن شمرخي يعني نافچه هنا كيجي كامل بونا مرواتيه كلوي لوي نافچه من از شيء مدوي نافشة من ذكر حتى سي سالي سي بشتي سي سالي دركتن شمرخي ماتن مردين گر هيفين مي ستور بحسرتا برهمان دناوا مجا بهاوين دا چروسين للوتكين دارستانين ما و گزوي پلين دارين مازي برقاندن دبربانگين مي گورده ازانم ويلي بده دلي ما بحالانين جبرينين صور و هلداي ازانم وی قیرینا مزگینی بمدن باشوکین ببیدلیزم گر هاتو لما حسلی بهار و نباتان رهن خواه دبن آخا بدلوپین جیان آفدایی ده بجیه کرن و بلند بون سنبلین گنمین ما ازانم وی چک کلیلکین خوشک رو بدن لزوزانین می دناوا گیهای شین و زردمایی
بله چیا مازی نها برهمنت دستمنن پنج هب برهمنت هنن نفسا کاری هن قلاوان جبو ما و جبو تماشوان ما بکی هشش هب بو بارد پیشی مستک جیان چیروک کرته چیروکن يعني نه چیروکن گالری لی چیروکن کنویسکار بخواد دا آفرین يعني جیتدی بترکید بیشن öykü اون یا دودا هلبست پالوته و مجارن میکرو دور اوجی چیروک دور فرهنگا گوتنه پیشیان 2050 دش خب پشتی مستک جیانه درکت او هناك او طبي ليكولينك دو دريج بو فرهنگا گوتنه پیشیان نزدیک 2000 گوتنه پیشیا ما شیروویا وان کریه وکی فرهنگی آهری داوی باهول جیه و باهول چیروک و پیارک طبی البردلی من هین شیرین تربو هلبت با چی پیارک بردلیته شیرین تره؟ چیروک کرده چیروک یعنی چیروکن نه چیروک گالری کرده چیروکن او جبر کو من وقت فینالا 20 ساله 20 ساله کوز نویسم وقت فینالا 20 ساله نویساندنا خو محسوان البردلی من او هجاب و جهاتی بو هجابو جبر چی یعنی جبر کو حتی ودمه یعنی حتی چند سال بری حتی 5 سال بری جی وکی من گلک نویسکار بخواجی گلک نویسکار دبن باندورا تکوشینا جواکی ده دمان یعنی جی هنه کیجی مجبوری هنه کیجی وکی پیویرا سیاسی نویساندن چه دبو ببیجن 10 سال بری 5 سال بری 15 سال بری لی از پیاره کنه که جوی به دور کتن طبعا او لی جی او برهم هات افراندن او برهم چه بو هنه که جویا به دور و بهتری هستین من بهتری جیانا من بخواه ببیجن چا مشتنیتی حز دکر از دویم نویسکار گلی نویسکار از دویم مشتنیتی حز دکر نصا تشتگه و صحیح بله لی جبر براستی گلک نویسکارین کرد و که يعني بري آنها نه وسایه بري 10 ساله کنویسکارا به پیویرا سیاسی هنه کی دنویساندن هنه کی او هسته دهندره مره دلی نویسکار ده پر درنت کتوله جبر باندورا و تکوشینه او تکوشینا کو هنه کی حشک پوجین لدور کو نویسکار بلکی وان سالن داوی تشتید دلی خود دگوتن هم گوتن هم نویساندن اجبر وی که دبیجم یعنی پیارک او تنیتیا کو من دخواست از ببیجم یعنی من دخواست از بجیم او آزادیا کو جتنیتیتی بلکی او مرجان سرکاته یعنی درکت سرکاته ام بیجن نویسکینگی کت ناو جیاناته کیجا تو چند سالی بوده دمی؟ درنگ من دست بنویسه کر یعنی از کانم ببیجم ده لیسه ده چند تشت به ترکی نویسانده بود ده میناک ده دبستانا یعنی لیسه ده آمدایی ده kompozisyonu bu dersa kompozisyonu diye dersa kompozisyonu az her tim beserketi. Le tu kat ned balamı da bu yaji ned heşemi de bu ku az rojeke bu nivîskar hatta mamoste me helbeska anha helbeskar evji memranga az wî bi birtînim Mehmet Tanrıkulu yani her tim em takdir dikirin yani digot nivîsû kompozisyona ve xweşin lê piştî ku 30 salî em hatin mêrdîn hem ew têkoşîna civakî têkoşîna siyasî derketolê bi azadiya welat re me dest bi nivîsê kir me dest bi xwendina Kurdî kir
يعني او جي ببيجن تشروسكا كو شو وقت دست بكري مرف كان ببيجي يعني اف د قهوه كده امرو نشتبون من لنا ريد روزنامه كتركي ده چند پیوین کردی هبو و حواله کی مجي خوند تشتك بوي پر عجيب هات يعني اف نویسا کردی بوي پر عجيب هات كو اف چاوا نویسا کردی هي و دوات تنویساندن يعني تنه بوان چند پیوانا پر عجيب ما دوی دره د باور که چروس که دلی من د رودا کو چاوا کرد نزانن هی نویسا کردی هی يعني جي ام چقاسی زمانه خود بدورن کو ام جدو پیوین کردی جی ام حقوسی عجیب دمین من خواست و دمي از بنو تشتكي بكم يعني نقول يعني از اللي هي بنويسكار لما خواست از تشتكي بكم جيان تخستويري ام بيش دري بيكانو كم دست بكر او دروجنامه ازاديه ولات روج بروج دركتن بوي او اي دركت يعني هناكي نويساندنان بله بله ما در حقی نویست ما خبرد ام بیشن براستجی نویس و برهم ام بیشن لکردستان با کرمانجی درنگ دست بکر تو افتنش بو قدخ کرنی بو آن سدمن جدا جی هنن تو چه فکری در حق بیده؟ بله راست جی قدخ کرنی بو يعني ام بيجن درنگ دست بکر چاوا درنگ دست بکر د سالن حیشتی و پیوه لسوید لأوروپا اشخوا نویسا کردی و ادبیاتا کردی ایده باوایی که خوش هات نویساندن لسوید ده هات نویساندن لی لباکر بخوا باوایی جغرافیا کردستان باکر د سال نودی پیوه تبلی وان قد خیان کو پرحشک بوجی دیسا دست بکر او هنا كي ما قلت يعني اجبار بيورا سياسي كو انسان قلت امي بنفسين اجبار كو كشتن هبو طالان هبو شر هبو قال كسان قلت امجي تشتكي بكن امجي دوي ده تشتكي بكن اجبار كو زمان هيمي نتواي ويك هيمي هري مهمه هري جرينجه بله بريز شيامازي وكمجو حتى 2000 امبيجن لكردستان باكر لبر قد خكرين هبو جبروي كي امبيجن نفس وبرهمين كردي زيادة درنكتن لين نها قد خكرين رابو بشتي 2000 ونها امبيجن برهم ونفسين كردي درت كبن نها چد به آستنگ امبيجن جبو برهم ونفسين ما بله يعني براستي دما كمرة باسا زماني كردي دكه بنا باسا برهمي كردي دكه دوي كمرة دمك پر دريش دو دريش بفكره عم بيجن 600 سالي دوي كمرة بفكره دوان 600 سالي كردي ده قالك برهمين كردي هاتن افراندن او جار بجار او برهم هاتن قد خكرن وان دابونه هر کو هاتن قد خكرن وان دابونه جواكي گوتي قاي زماني كردي تونه يعني هنا كيجي اف باندور لسر هر كسي لسر جواكا كردي و لسر دردور جي هين كو دبيجن قاي زمان كردي ام بيجن اف بي سي سال دركاتي هورتي يعني زمان نويسكي حالبوكي ام بيجن دو سال هزاري جيده حاجي قادري كوي ام بيجن علي هريري نويس و برهم افراندن
دور ملای جزیری دور احمد خانی دور وکیدن برهم آفراندن لی جار بجار جبر او شر جواکی جار بجار هاتی قد خکرن سالین 1805 جید گلک برهماتن آفراندن و د مدرسه ده هاتن خوندن لی پشتی 1910 قد خبون درکتی هوله نزدیک 6 سالی کردی هوله رابوی اف د سال نودی پیون کو نویساندنا کردی درکتی هوله هنه کی او زندیبونا کو برهمه کو هاتن و شارتن برهمه کو کتن بن عربی د 2000 دجی به تمامی مرف دکاره بیجه قد خبون جهورتی رابو لی دیسا آستنگیا خوندنا نویسا کردی هاتوله ایجار هنه کی نویسکاران زمان کردی جمرن خلاص کرن yani az dikarim bibêjim anaka nivîsa Kurdî edebiyata Kurdî ji hat rizgar kirin xelas bû îde Tu niha em bêjin berhem û nivîsên Kurdî astekê baş de niha belê da asteke baş deyê ji mirinê jî xelas bû îde wekî berê tu kes nikane زمانê Kurdî ji holê rake berê dikarî bû ji holê rake ji ber gelek ceribandin belê yani ceribandin ji holê rakirin jî yani çav ji holê rakirin hat veşartin ket bin erdê ji ber ku ragihandin kêm bû civak têkiliya civakê bi hevrek kêm bû lê ana ne were ana teknolojî pêşketiye ana ragihandina mirovan bi pêşketî pirtûkek derdikeve di mehekê dikane li dunyê gişî belav bû gelek tiştên ku kelepûra Kurdî çanda Kurdî ji alî nivîskaran de hatin nivîsandin em bibêjin kilamê dengbêjan em bibêjin çîrokên gelerî çîrokên gelerî hemû hatin nivîsandin qala teknolojiyê kir niha em bêjin gelek kanalên Kurdî hinin li Kurdistana başûr gelek kanal vebûn em jî bername xwe li Kurdistana başûr çê dikin tesîrayî em bêjin ji bo ziman tiştekê çawa dibe tesîrekê baş e newsa tu çawa difikirî kanalên Kurdî tabii tesîrekê gelek baş e televîzyon ji ber çi yani ew bîstek berê me mînakek ta ku însanek li ziman li çend tîpê Kurdî li çend peyvên Kurdî rasta tûş ecêb ma digot qey Kurdî nikane bê binivîsandin Kurdî nikane bê axaftin hinekî ew bandora serdestan ku zimanê Kurdî biçûk didîtin û milletê Kurd însanê Kurd jî biçûk didîtin însan bi wê yekê dibin wê bandorê jî xwe biçûk didîtin digotin qey zimanê me tune heta qey em jî tune ne qey yani zimanê me nikare bê nivîsandin ne zimanekî nivîsê ji xwe hîn jî dibêjin tê îdia kirin ne zimanekî nivîsê ye ne zimanekî axaftineke teknolojîk e kesî bawer nede ku di televizyonê de televizyonekî Kurdî derkeve salên nodî de rasta baweriya me jî tune belê baweriya kesî baweriya o ka tesîr de mabûn ku dema ku bername çêbûn dema ku televizyon hata fanandin baweriya insana çêbû baweriya milletê Kurd ferdê Kurd bi Kurda jî çêbû wa zimanê me jî wekî ê alemê di televizyonê dibe bername tê axaftin yani ne zimanê gundiya ne mesela gelek kesan digotin hew gundî tenê kane biaxivin însanê yani kesî belkî doktorekî bi Kurdî de axivî kesî nedît kesî mamosteyekî bi Kurdî de axivî kesî nedît yani kesî tu carî di televizyonê di pey axaftinê Kurdî nedît ji ber wê yekê bawerî tune bû dema ku televizyonên Kurdî dema ku ev kanalên Kurdî ku pir bûn îde baweriya însana jî baweriya Kurda bi xwe jî bi xwe çêbû ev tiştekî pir baş û pêşketinek mezin yani ji bo belê tu cenaba xwe çawa didî nasîn em بۆ تەمبێژن نویسکار ئان تو دوێ تو هەلبەستوانی ئان لێکۆلیمبانی تو جەنابە خۆ چەوە ددیناسی؟ یعنی بڕاستی ئەرێمە هەلبەست نویساندنم گەلک هەلبەست بەرهەمێک مژی هەلبەست هەلێ بەپڕانی نویسکار تەنێ بەسی یعنی ژبەر و من لێکۆلینجی کرد یمی چیرۆک ئێ وێژەیژی نویساندنە نویسکار تەنێ بەسە
نویسکاری کرد بس. تو استا هلبسن کردی چوا دبین مثلا پیرک گلک کیمن ام بیژن هلبسوانین پیرک گلک کیمن بو چی اف وصاد به يعني كماني ندا بلكي نخيابن يعني ام ببيجن ان هالبسفاني كرت ايجن الباكورجي هنا هي طب الجوري هجمارا ظلامان الجوري هجمارا ميران هي كم لي ام ببيجن للروجاوي كردستان جن هما وكفن ازور دبين باشوری کردستان جن هنه لروجلات کردستان هنه جن هنه لی بتمامی آستا هلبستا کردیم نکیمی آستا هلبستا دنیایی نکیمی هلبستا ترکیشی نکیمی هلبستا عربشی اف نه آنا تنه دیرو که جیده اوسا يعني ديرو كيجي دماكو ام يعني هالبسطاني بر نافدار ملاي جزيري كم ام بدن دست ملاي جزيري دما خود دوي چاقي كم مري اي دنجي يعني اي دردوري اي عرب اي ترك مري اي دردورا ويجي بفكره بلكي كاس ندقي عشتن ملاي جزيري ده زماني كردي ده هالبستا كردي ده هالبستا كلاسيك تصوفي ده كاس ندقي عشت ملای جزیری او کس ندگشت احمد خانی جی ایرو عمل نرن ویسکاری کرد یانجی در دوره لیکولی نرن ملای جزیری و شکسپیر ددن بر هفدو يعني ددن بر هفدو و حتی هنک جی هنک گل کس جی ملای جزیری جی شکسپیر هیم بتین هیم گرم ده حسبینن يعني طبعا اوجي فكره که هیم بهتر گرم ده حسبینن بله برز چیامازه امورن سرجیانا استانبول وک ام بیژن نویسکارک وک هلبسوانک تو نها استانبول دیجی ام بیژن استانبول کارتکرنک چوال سرجیانا ته و ام بیژن سرنویساتت که يعني باندورك هم اريني وهم نيني للنويسكاريا من دكن يعني جبركو وجاء سرگونه جي هي يعني دماغ انسان جزاروتيا خود دور دكه ولاتي خود دور دكه او جي آليه كي وجاء دن درد خوله يعني ام بيجن وجاء كل جيه كنت لبويت لب زاروتيا تدر باسبي او تشتكي دنن او وجاك دن درد خوله لي كنت جيب دور درد كفجي وجاك درد كوله هم اريني وهم نيني باندورا اسطنبول لنويسكاريا من بو لي لسر نويسكاري كرد حميان وصايكو نويس هناكي نويسكاران المالويراني هناكي راستيني يعني چا مالويراني هناكي جواكي بدوركتن جواكي بخوا دوركتن يعني عم بيجي نل اسطنبول نوفا جواكا خوجي جواكي بدوركتن دوركتن يتينا اف وكي وجه دنيا يجي دحمي وجه عند وري جالي شانسان نويسكاري كرد جالي ابوريجي ده گلک باندورا نینی لنویسکار دکه برهمه کو نویسکار تابع پرد بینه و جیانا خو همی
لسر وی آواده که جیانا خو همین ترخانی وی بله لی کسی خونده بتنن که پرتوک بسینن بخونن نوسا دهاتویا وی تونه یعنی دهاتویا وی آبوری یعنی دهاتویا آبوری برقه نویسکاره کی دولمند نکش خو نویسکار پر حقوق ناخواد دولمند بجی یعنی هنک نویسکار لی دوی جیانا خوشی بدومینه دوی کو جیانا خو بدومینه یعنی جبر چه جبر مورال نویسکار دوی کو هنکی او دهاتویا آبوری دوی کو هبه لی مخابن بر همین کردی امکانم ببیجن حتی جبر کو وشانگریه جی از جویجی زانم حتی نها تو بر همه کردی کو زیده 1000 حبی چا بونو تونن افتد کرساتک پر مزنه یعنی پر مزنه یعنی چا کو نویسکار کرد نویسا کردی جمرنه خلاص کرنه و همو جیانا خو بوی اوایی کامباخ کرنه لی نکارن 1000 حب برهمی خو برهما هر یجاجی نکار 1000 حب برهمی خو بفروش یاجی بفروتن باشان قناه که نکاره 1000 حب برهمی بفروشن چاپا دیامین ای پرتوک کردی همه تونه یعنی پرکم یعنی بلکی وقت تلین دستا قد بقاسی تلین دستا چاپا دیامین ای برهمی کوجی ای کردی تونه اف ایجار وی که تینو هوله گلو یعنی نویسکار کرد نویسا کردی جمرنه خلاص کرد ایجاوی چا ملت کرد جمرنه خلاص ملت کرد هنا یعنی انسان کرد ایجا جالی نویسه ده مریه یعنی جالی نویسه ده مریه دوی کو او مروین کرد جوی مرنا کو خوندنا کردی خلاص وكما خبر دا قد خكرن هبو ام بيجن دناو كردا دزانن باقفن الكردستان باكورن بيجن نفر يعني لي نزانن بخوين بله از ويت بيجن بله اف جي يعني اف جي نكارن وانجي سوشتار بكن لي جي ايروبي و دفي ام فيري ببن ايدي ام بيجن امكانو درفتن ما هي دفي ام فيري ببن ايدي دفي ام صديقات ام برتكن كردي بخوينن إذا أزو ساتكم دجيانا خدا إذا من تركي سكنان ديه أز برتقال كز بخوينم أز كردي تخوينم راست يعني شخصي فردي تبيكم مرف وصابك لي أف حتى شو وقتي حتى كيجان دمي يعني هاجر مروفين كرد دبستان هذا برامج كردي نخوينم بكردي پروردهی نکن أف جوی روزه که جغولی رابه چقدر پرتوک هبنجی چقدر خاطب نویساندنجی اف پرتوکانا وی درافات بمینه وی درافات نوا توزه بمینه یعنی دوی که تقاض محقق پروردهی کردی به دست خستن یعنی پروردهی کردی چه ببه جبر کو چه یعنی نه انا که کس ام ببیجن مروین کرد کس جوان رو دبیجه و هر پرتوکی خواب خوینن کس جوان نبیجن نه مجبورن چی قانون خوینن جلی به 100,000 پرتوکی کردی پرتوکی ترکی ته چاپ کردن جبر کو اف 8 سالی وانن 8 سالی وانن اول هر دوره هر گند هر باجار به صدام به هزاران به 100,000 دبستانی کردی یعنی جد دبستان سراتایی حتی زانینگه هر کس مجبوری وی زمانی بخوین جیان ایده جیانا وان دبه به زمان خو یعنی مجبورم به زمان خو زانم مجبور به زمان خو به مجبوری جی دخوینن زانینگه حتی زانینگه تشتکی وسا گرچه نبه او خواستنا فردی جی روزه که بسکن یعنی اجبر کو انسان یعنی انسان تشتکی رهبر مرف دبیجی رهبر روزه که عادت دبی یعنی وقتی نه مجبور کو بخوین و بیش بو چه از بخوینم یعنی افتشتکی جیانی یعنی دوی کو افتشتکی تکنیکی جی آنها دوی کو چه پروردهی کردی تابی دور یعنی او به زمان فرمی کل دایره یان اگه بیشم از وسط فکرم برز چیاماز اگه از بیشن زمانی کردی لورم بیشن زاراوی کریمانجی اگه به زمانی پروردهی از دبیم اف پروبلم تشهولی رابه جبر کتی شاگرد تی کردی بخوینن
و تشتی وسا به افجی هم بله ام بیشن او پروبلم تشهوله راکه ام هدی تن داویا برنامه نها در هنر جمره دبیدی بس براستیجی گله کی خوش بو تتخوازی ام نها لسر شاشه کل ساعتینه تتخوازی گوتنه کته داوی هیج بو تماشاوان المره يعني هناك درفتين باشور جالي ابوريدن درفتين باشور قلق تشيبوين جالي نويسه جالي پشتكريا برهمين كردي قلق لوي دري برهم ايدتين چاپ کرن زانينگه هنه يعني جوي وارد دخازم جالي يعني پشتكريا لاتيني بكن پشتكريا زمان لاتيني جبركو باكور براني يعني تمامي باللاتيني چاپه دکن یعنی وشانه دکن لی پرتوکین کردی دما کو بلاتینی دهرم باشور نای فروتن یعنی جی نای بلاف کرن یعنی پر کس ناخوینن هنه کی دوی وارد او پرسکریک به زمین یعنی لوی پرسکریک بنرن و باشور یعنی اف جی تشتکی باشور کانه بکی یعنی بله راسته ام گلکی سپاس کن شبو بشتر بوناته برنامه که گلکی خوش بو سپاس گر هاتو حليا برفين سري آگرين مي قور بقور لپي هف بولهي و خبرا نوا بستو نوالو گلين مدان و تجكرن كاني آفزم كوروبارن ما پیل به پیل گریان چکرن لسر گولو دریاین دل جگر خونین ما گر کیف و شاهی لدار کت لناوا گور و گورستانین می گوره و بچپکان را دستمالین سپیکل کرن مرین ما ازانم وی شر بفتسه دناوا گولا چنبرا حیسرین مده و زانم وی مروواهی لیبورینه که درنگمایی بخوازه جبو آشتیه که درنگمایی لسر وی آخی بله بینرین عزیز میوان و هزین می خوشویست دهاتی ما آراسته لودکه که پولاد کن بلا جوانیا گله لرحه و به بلا کراهی دریای دلی و به و روکنی هر تم لرویه و به حتی برنامه کدن هر شادو بختوار بود